morning everyone. Kado ko ita mi pun panang gede. Pinya vlog tangke. Ida ki dui dam jiku. Tasi naan si ki dui dai ma nanglang jenik bomoy. Kado ko ita de. Non si dami bom lang yo. Keng ben si dam bom. Actually keng ben dam lubut hedi dam ta dam mesen diti. Ke health than mesen iti lasi. Gari bang ke pun bidet lo. Tinggal sedang bom yo. Senang lang jadi bom ini kata kereta. Sedang di bom lang. Kunang sedang di mana lang jadi. Non dah big bom lah ya. Dami bom lah ya. Okay guys, non ke jual lai cuy ke junji pu la pineapple juice lage jun me pigan ada pen pu koi po lage lage banget không. Okay guys, non bang ke pineapple juice jun epen non lage dam bom na yang ko puthat sampai ke tim kiri dak mipan si nangwan jeling bomoy de ada cerita an ki gorom na muni do pe jadi actually kope ong mati di king na sedang ada di lo ate king na dam footpath long dam lo te sila pen kita domi chatiti tinggal listen di silakan tinggal lagi terus saya belajar lebih lambung lebih sih intensi. Nandang ya trend salong se shopping kore jipu Guwahati trend salong esi doko exam doko Okay guys, lo nijo shopping kuri tayat lo
shopping kuri ong matla ta gift long pun lok ya la si non bang ke kedam mo bala la pen ko kapre ka tim kedam thijipu sinang lang gani ko la pen ka to ko wi phanta choro parlo nang ni tum ke cheng pe nang